الحمد لله الذي أنزل على نبيه الكتاب ووعد لمن قرأه وتدبره بعظيم الأجر والثواب. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن بيوت المسلمين وخاصة الذين يعيشون في هذه الديار فيها ما فيها مما لا يرضي السكان ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. فكم من مستكن، فكم من طالب دعاء لهداية الأسرة والاستقرار في البيت. فنفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، وسنرى في هذه الخطبة إن شاء الله ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ في البيوت حتى يكون البيوت هادئة بإذن الله جل وعلا. سيبا جلبة تد بباو يتد الله سبحانه وتعالى جولن نلا محمد صلى الله عليه وسلم haray yo Allah hokku en barke e baraji ko woni e jumaw. Si ɗum feƴƴi, haray ko cuuɗi jelu hande e cuuɗi julɓe ɓen, surtout ko fandi ɗe wuuruɓe occident ɓen, ko wiyete occident kon en général cuuɗi ɗi natata tawa hay hunde manka kono hay hunde ala. Sa udditi firgo on a tawa e machallah piiji no sooda aldi e luddal chlorite no heewi tew. Sa ndaari armoire ji ɗin tawa coñci no heewi tew. Sa ndaari hoɗuɓe ton ɓen tawa hiɓe haari haarande, sabu sa yi haaruɗo a tawa e oɗo machallah no yi'o e makko wonde ko aaden haaruɗo haray no feeñi ka yeeso makko. Heege ala. Sa ndaari sengo cellal ngal tawa fuu no selli. Ko faandi ɗen haysi tawi nawnuɓe hino ton, kono haray hiɓe jonna dow comprimé ko ɓe ƴettata ɓe wuurida e nawnar maɓɓe nden andota ko haray hay goto hino nawna. Kono wondude e ɗiɗo fof e hoore ɗum kadi tawa si ɓe waalike ɓe ɗanoto, ɓe hula finkari hino findini ɓe, ɓe hula ndiyan no saaƴi ha hiɓe ataka. Ɗum ɗo no e galleji jama wuurɓe ɓen occident hande. Harande firgoji hewɗi e ñameteji e coñci labaɗi machallah. Kono hino wo ton ko ala ton, tawi si ɗum ɗon manki haray kadi hay hunde ala ton, ko wiyete kon ɓutti ɓernde. Rahatul qalb, ɓutti ɓernde ala e galleji ɓurɗi e hewde ɗin, e wiyata fof laano ammim, kono ka ɓuri hewde ton ko imma ananayi hiɓe inna babajo on o hewtitata, suudu ndun ɗo welatamo himoka kafeje tun, ma nenejo on ratnoke babajo on ɓay tawi gerde makko ha runku, luttida e fayɓe hara hande kadi ko ɓen fayɓe ɗon kadi wona toranede du'a, ɓe tirende ka laawi, ɓe yarde piiji ko Allah yiɗa yardaki, ɓe fiimude ko Allah yiɗa yardaki. Ɓernde babajo on ɓutta, ɓernde nenojo on ɓutta, ɓernde kum payku wonkun kadi a wadde ɗum ɓutta. Haray ayna saada, honto haray jang o woni, honto haray ko doguɗen aranɗen he kon woni, honto haray ɓutti ɓernde e jang e hayra wafiyatan mo falɗen o woni, puisque hay hunde doginali enen ɗo fof itten kamen addi he sina fi heɓugol jang hayra wafiyatan. Ko ɗum ɗo woni résumé o. Kono sa yehi ha e nokkure tawi a wata wigol ɓiɗɗo ma wimi ye o wiya hi, ayi mo waɗa ko boni a wata haɗude, ɓeygu ma kan itti e sikke, hoore ma kan a perdi contrôle hoore ma, mi sikki haray wallahi yurmede ko ɗon hadde. Ber ko wonɗa e jawwo ko ber ko joɗɗa kafewal kon ɗo darde bernaraɓe balorno nden awa beryaɓe ka duɗa ko ber ɗum ɗon. So feƴƴi ɗon waynodirama ɗon tun o anditi de hewtoyay ka makko o hara mo desiyan sikki san, par ce que mo andi ko acci ton ko tayle kaka suudu goɗɗo o duwa heɓude jang, foti si wuli ka yaasi ha hara sa hewtiti ka suudu ma
yakunu laka fi baytika alqarar wattumaninatu heɓa ko wiyete deƴƴere kon heɓa ko wiyete mana jam hayra wa afiyatan kono tawi hina ɗum jon noon ko mawdu yajuɗo ni kono e raɓɓinɗinade haray no jeeya e coɓɓi ɓurɗi ɗin addude o fitina ɗo ka galleji fitina fi mbuuɗi fi kalse ka tesenniɗa o a taway premier fitina on ko fi mbuuɗi surtout mbuuɗi no wiye ɗo mbuuɗi paykoy na fiɗin falɗe wolde deuxiéme fitina on ko honnum cuuɗi ɗin a taway jama on no hoɗɗidi ton e cheytan suudu tawndu ko anniversaire tu woni e mayru paykoy koye ilipir ha morko desen anime tun darata ande ko ɗum ɗo kadi welata cheytan iwata ɗo wallahi ɗon faala on juuliray suudu tawndu ko desen anime tun bi pir ha mor woni e mayru ndun ɗon cheytan iwata ɗon ko ɗon o weedata ko ɗon kadi o hoɗata tawi noon cheytan famen fota cheytan oɗo allah yeeti en wi inna cheytana lakum aduwan fattahiduhu aduwa cheytan ko gaño mon onon kadi jogitemo gaño sa andi goɗɗo ko gaño ma ko ɗum ko ya heblo fi yetta bone makko on hewte inna cheytana lakum aduwan fattahiduhu aduwa cheytan ko gaño mon jogitemo gaño ko ɓuri hulɓinade kon a watamo yiwde sako boksamo huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum himo reeni on kanko e groupe makko on nokku kaw non o wataɓe yiwde kono e hoore ɗum ɗo fof allah loyini pewje makko ɗe na fi seytan no mar donde goy a maƴinay tun o dogga qur'an ya janngu tun ay goto ara waɗi paɗal on faami inna kayda cheytan kana daifa pewje o ko lowɗum o wonɗo ɗon adde ɗi galleji bonna yirbina babajo raɗe waɗa paɗal acca ɓiɓɓe jeego on faami nenejo wona kañum tun wonda e ɓiɓɓe dongal haranawas ko alyatimaɓe o wonɗo e kereyde ɗum sengogo cheytan oɗo allah subahana taala wi ko lowɗo pewje makko ko lowɗo karama ko ɓen noon ɓe wi wo lowɗo o fooli wo ɓurɗomo lowde ɗum falɗe yewde fimu lamma kana cheytanu daifa fa huwa yataqawwa ala rijali du'afa ala rijal addu'afa cheytan nde wonno ko lowɗo ko hoore worɓe lowɓe ɓen tun woni ko wawata mana laamade o waɗa ko watta ko haray hinayen jaɓu cheytan weera ka ɓerɗe men hinayen jaɓu cheytan weera ka galleji meɗen joni noon ko honɗum nelaɗo sallallah alih sallam tindini suratul baqara ndaren ɗo hadisaji ɗiɗo nayyi ko ɗin ɗo woni résumé yewtere men nden fii wondema suudu dey tawndu ndun seytane hino weeri ton ko suratul baqara woni ko jangete fi yoraɗo seytan hadisaji nayyi selluɗi kono ko honɗum falɗe wiide avant ɗum si ɗum hutubama ɗo worɓe fofuɓe wawɓe wa min ɓen fof worɓe lowɓe ɓen tawata seytane no ɓuri ɓe doole seytane mo allah tigi wi ko lowɗo ko ɗo kadi ɓe accata yewtere nden a faami ma ɓe saato ñande o mi janngoya nden mi daaroya ha ɓe yejjita few andi ko ɗum woni allah muya jang e ɗen ɗon galle few par ce que a nawni a yehi ka laptane a hewti ɓe wi kon Moussa ma wi ɓandu fof no Moussami mi anda anto ara jiiɓi médecin o ɓandu ndu fof ɓe vérifie ton ha ɓe yi ko honto Moussa e ma puisque mo galle mum muusata ɗum pellet on ko ɓandu ndu fof mo muusude tawi an sa hewti kama ko tana haray ɓandu fof no muuse ka yoɓata luwasi ɗon ka duwaɗa walade wona e jan ɗon si ɗon waɗi probléme haray ko gonga ma a fof hiɗa muusude on faami joni noon tawi lekki kin a hendike andi ko kiiɗo kono komojo ƴettata hay lekki watta ka jiifa ɗon hana wonande waram awa nanen hadisaji ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam maki hadis ara noon alhadisu l awwal an abdullahi bne masudin radiallahu anhu qal inna likulli cheyin sanamun wa sanamu lqur'ani suratu lbaqara wa inna alcheytana ida samia surata albaqara kharaja min albayt alladi tuqra'a fih walhadis akhrajahu lhakim nam akhrajahu lhakim wa huwa sahih haray oɗo saha bankejo tedduɗo ibnu mas'ud o wi wondema nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maki hunde fof no mari ko wiyete dow on tuwa on andi sa wi alqimma ka hoore dow ka warñakere mana hunde fof no mari warñakere wondema warñakere alqur'ana nden ko suratul baqarati
nelaɗo watti ɗon e hoore ɗum ande suratul bakarati hay nokkugol jangataki e suudu sina si seytane nani o dogay kisan ɗum ɗo ko hadis go andi ɗum ɗo ko lekki ko nelaɗo tindine hay nokku suratul bakarati jangataki e suudu seytane nana sina o waɗay paɗal o doga few hadis ɗimmon alhadisu sani an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fihi surat al-baqara akhrajahu muslim. aba hurayra kadi fillani en ɗa ko sahabajo ko abdullah ibn mas'ud filli ɗo ko aba hurayra oɗo wi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki hey ko ono yo julɓe wata o waɗu cuuɗi mon ɗin gaburu ko ɗum ɗum holliri par ce que gaburu ko golluɓe ha gayni waali ton qur'ana jangatake ton subun hintake hay hunde wattake ko nokkure ombande ka tawata si udditama goto yiɗa yugol ko won ton ko nelaɗo non maki suudu ma ndu wata ndu wa'u non jaka yo holliri suudu ka qur'an jangatake hara hindu wawa gabru ɓe maki fiyon num ɓe maki sabu inna shaytana no seytane yanfiru o dogay on andi ko wiyete haraba e hara arab ko dogugol kono amma ko wiyete kon infarra ko waɗugol paɗal ɓeyne on o rewi ɗo sa on no waɗa paɗal on faami jokkaɗo ko ɗum si wiyama tun on mo al infirar ko dogugol hara no uyi ko pullo fu tawiyata kon o waɗi paɗal kisan ɗe gandi si wiyama goɗɗo waɗi paɗal haray probléme no iwtiri ɓaawo ka donc nala sallah sallam maki wondema haray cheytane dogay e suudu tawayndu sortul bagarati hino jangede e mayru on hadis ɗon ko imam muslim fillim hadis tammo ani nu'man bun bashir radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innahu unzila minhu ayataini khutima bihima surat al-baqara wala yuqra'ani fi darin 3 layalin fayaqrubuha ash-shaytan oɗo kadi nu'man bun basir o filli o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki goɗɗum dey ayeje jippinama e an hanki ɗen ayeje ɗon ɗe jangataki e suudu balɗe tati jokkodirɗe seytane ɓatto ndu suudu ɗon o ɓadata ko goy woni few na kam fere o naata ɗum ko hon ɗum ɗon ko lannode bagara nden ka amana rasul seytan hay nokku ɗen ayeje ɗon jangataki e suudu 3 jours jokkodir ɗum seytane ɓado ɗon ko hay o natta few woni o ɓattako donc hadis naya ɓon oɗo ko fillani emmo ko umama an abi umamata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra'u surat al-baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala oɗo abi umama o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki jange suratul baqara ande jangugol suratul baqara ko barki waɗanta on accugol jangugol baqara ko ninse waɗanta on ande suratul baqara bile wawanagol hay hunde ko ɗum woni bile wawata wadde bone hay hunde e galle ka suratul baqara ti jangete haray musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum woni ko falɗe yewtugol ko wondema haray en faamu jangugol suratul baqara ka cuuɗi men si wawi wonde ñande fof e ñalande wallahi ko moƴƴere molanade ɗum haray en andi si fitina lutti ton haray na do cheytane hande kadi haray ko jikkuji bonɗi ɗi won ton ɗum kadi no waali e mbaalo dimu e wowlo e ko honno ɗum ñawdirte kono haray cheytane kan i wi ɗon en faami si wawata ñande fof jangengol kala yontere si wawata yontere kala waɗe kala lewru sina ɗum au moins une fois par 6 mois yo goɗɗo janngu baqara ngol fop ka suudu makko e annuye raɗagol cheytan ɗiɗo hadisaji nayi ɗi wowluɗen ko hadisaji ɗi tawata ko selluɗi tawa kadi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko makiɗi haray ko en watta yila e ɗum no minniri noon nane gorko ɗatuɗo wonɗo feneyan o hunnantagoy on faami gorko mo wawata janngude fota si ƴettiɗo janngugol baqara ko ƴettatamo ko 1h10 minutes wawɗo janngude hara ko yeɗɗuɗo yawɗo 45 minutes hara o gayni janngude ngol baqara donc hina ko metti fino ittugol ɗo leer ɗiɗi konten 2 heures jannga heɓa baraji ɗin kama ɓutta ya ahi seytane yalta ton ɗum hino ɓurma moƴƴande idi kala ko watta par ce que ko wiɗen ɗo kon ko arɗen ɗaɓɓugol e ndi leydi ɗo kon fop si heeɓi ke tawi jang heɓa ka cuuɗi haray ɓuttali ɗum no hiɗen tori allah subahana taala yo ɓuttinan en aqulu qawli hadha wa astahfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن قراءة سورة البقرة في البيوت مطلوبة إن استطعتم أن تقرأوها كل ليلة فافعلوا وإن لم تستطيعوا ففي كل أسبوع وإن لم تستطيعوا ففي كل شهر مرة أو أقل شيء مرة في 6 أشهر. وسورة البقرة أيها الإخوة المؤمنون هي أطول سور القرآن وفيها أعظم آية من القرآن وفيها أطول آية من القرآن. haray musidɓe julɓe tedduɓe ngol cortewol ngol wolɗen ɗo fiimu ko cortewol molanangol fi honɗum corteji alqur'ana on fab ko bagara ɓuri juutude ngol mari ayeje 280 ayeje 8 288 verset woni e maggol. si ɗum feƴƴi hino e nder maggol aya ɓurɗo mawnude on e nder alqur'an woni hombo ayatal kursi ɗon andi wona moccaɓe jinna ɓen no andi qur'an on fab ko ayatal kursi tu won sa jangi directement mo jinna ji sumay taw so pallitike ɗo en ɗo fof watamo jogade ɗum ko e nder bagara woni ɓurɗo mawnude ayaje ɗe. si ɗum feƴƴi aya ɓurɗo juutude on e alqur'anul karim koye sottul bagara o woni aya wolɗo fi ñamande on ka sakkitode maggol. si ɗum feƴƴi ko darnirten haala kan ɗon nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nanen fota ɓe immini délégation yo délégation on yahu e nokkure yottina joni noon hiɗon andi kal islam e hino haɗa yo jama wonu hara ɓe mara yeesojo amir. nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno ɓe waɗirno amir ɓenɗon on est ce que ɓe wino oɗo komo ɗa ma komo ɗa laa ɓe noddu sahabaɓen fo ɓenna kamma kamin alquran ko jelu hunjiɗa on ti darta machallah an kadi ko jelu hunjiɗa on non kadi darta an kadi ko jelu hunjiɗa oɗa kadi darta an kadi ko jelu hunjiɗa on non kadi darta pay kum ɓurkum fande kum ɓenni ko jelu hunjiɗa ko inni miɗo hunji seeɗa miɗo watti ɗon kadi bagara ɓenni bagara ngol fof o wi miɗo hunji ngol fof nelaɗo maki o jangi ɓe nelaɗo maki a woni amir o maɓɓen fof no jooɗi ɗon e kaalaji mum ɓe fop nelaɗo maki antal amir ko a woni amir o goɗɗo go wi to nelaɗo kum pay kum par ce que min hay hunde haɗaɗa hunjagol bagara sina alhaali hoy koye kuskus e nelaɗo maki wimi ko kanko hunjiɗo bagara on kanko wonta amir. hiɗen tira ɗon kadi leesonji ɗiɗi goo on leeson arano mawnugol suratul bagarati ngol woni oɗo sabu yo o wonu amir yeeso julɓe ɓen fof ɗimmun ɗum e hollirgol wondema sen tummodiri kalammingol ɗo ka diina ko hani ko ɓurɗo jangude on faami hinawigol ko iwdi ɗo ma ko ɗo ma ɓe no la ko ɓurɗo famude on deftere allah nden e sunna nelaɗo on woni gollitirde ko on hikkoto yeeso a ɓeɗo ɓayɓe fokkiti nelaɗo sallah sallam tawi ko kumpay kun ɗo ɓuri hunjade nelaɗo maki ko an woni yeeso maɓɓe o woni kadi yeeso maɓɓe. ɗum noon hara hiɗe yamodira jangugol bagara e ɗiɗo cuuɗi janginen kadi bagara ɓeɗo fayɓe meɗen janginen sonnaɓe meɗen ɓen si an babajon a wawata yo pay kun jangu si on ɗo wawata yo nenejon jangu si on ɗo wawata addoya woɓɓe yo jangu kono wawata sundu wonu bagara jangatake ton. ɗiɗo cuuɗi ko weɓitaniɗi cheytan cuuɗi ka tawata bebediji no woodi cuuɗi ka tawata ko desenganime tun zuwata ton cuuɗi ka tawata ko estatiji no heewi ton wallahi seytan yaltata e ndun ɗon suudu lekkikin noon ɗo fof en nani ko nelaɗon sallah sallam makani en kon sen gollitiri ko nafa meɗen sen gollitirali kadi haray ko hoore meɗen yantata. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تفرقنا هنا إلا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزل السكينة علينا وفي بيوتنا وفي أسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء ومن المفلحين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.